На протяжении этих многих столетий российская дипломатия выполняла свою главную задачу. Это обеспечение национальных интересов России, обеспечение благоприятных внешних условий для экономического и социального развития страны, для роста благосостояния граждан, создание условий для того, чтобы международные отношения развивались в духе сотрудничества и взаимопонимания. Во всички тия години руската дипломатия ја исполнуваше својата главна задача, промовирање на националните интереси на земјата, создавање услови необходни за социјален и економски развој на Русија, за раст на благосостојство на низините граѓани, за создавање услови за меѓународните односи да развиваат врз основа на соработка и заемно разбирање. Посольство Российской Федерации в Республике Македония четко придерживается этих задач своей деятельности. И мы на протяжении 24 лет, которые посольство существует после установления дипломатических отношений с Республикой Македония, российское посольство, наша внешняя политика никогда не вмешивались в вашу внутреннюю. Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија строго ги следи овие задачи и во текот на сите овие 24 години што постојат дипломатските односи меѓу двете држави, амбасадата на Руската Федерација и надворешната политика на Русија никогаш не се мешаше во внатрешните работи на Република Македонија. Мы выступаем за всемирное развитие торговых, экономических, инвестиционных, политических, культурных, гуманитарных отношений с вашим государством. И я готов подтвердить еще раз, что мы готовы развивать их настолько глубоко и настолько широко, насколько вы к этому готовы сами. Ние се залагаме за всеопфатен развој на соработката со Република Македонија во сите сфери, и во политиката, и во економијата, и во инвестициите, и во културата, и во хуманитарната сфера. И уште еднаш сакав да ви потврдам дека навистина ние сме подготвени да ја развиваме нашата соработката толку длабоко и широко за колку што сте подготвени сами. Российская Федерация признала Республику Македония под ее конституционным наименованием и многократно высказывала свою позицию в поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости вашей страны. Руската Федерација ја призна Република Македонија под низиното уставно име и повеќе пати истакнуваше своја позиција, ја изнесуваше својот став, дека ние се залагаме за зачувување на суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на вашата земја. Мы видим очень большой потенциал для развития отношений между Российской Федерацией и Республикой Македонии, и, безусловно, будем продолжать делать все, что от нас зависит, для того, чтобы эти отношения развивались в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания. Навистина гледаме голем потенцијал за развој на билатералните односи меѓу Република Македонија и Руската Федерација и ќе правиме се што можно и понатамо за овие односи да се унапредуваат врз основа на заемното разбирање, пријателството и партнерството.